U kertong MP ke UDP u wadamon lang ke HSPDP hapok ke cetri ke Regional Democratic Alliance u Robert John Karjarin ne kesengi depan mano ya ke yalang yalap election haklik Riat West East Giant Hill District hei wada pelai ya ke yalang da u finally nasbare dewa wan cimbenta da ki wahet cenong ki sekretari cenong wa kiwi. Utray lang suciang MDC ke Syangpung hawe iklam doongu, wabon ki MDC ke UDP to ki wajob na kani kathain is jaintia, wengai skemu wa kani ke election MP le utam ko na kani ke parti. Doongu wa mendapoy ke UDP ha kathong daw ko ha ka sorkar, we doongu wa u MP wa kan ni Vincent Pala, miye wa wanra yarap ya ki paiba ne bha wa chong wa ka liang percha, dewa kerpat ya ki paiba wa chon ki ha ka bom ha kani ka khat khande tarik wawan. WG sungo MDC ke mo gayaw hawe iklam doongu wa ka sorkar perdi hapo iya akmat ke BJP dawan ra ka ya ka ain CAA we gani ka ain debu ka hema ya ki pajba ka jala ne bha han la dem kre akam go hami khalia tang wa kre akam wan ko ha asam we ini bor ya ki bar jala wa wan sen kre ha ka jala kam te kam ujit ya ke UDP yo MP khnang yo yi u ya sai ya kam ini. Ulas ki rembai doongu wa ke UDP ko jar ke yurim we ukertong wa thung ke UDP wa ke HSPDP to Robert Jun we manu wa di baha wa mi khmat ya ke RDA kam ukertong MP doongu wa ke election MP man ko wa kam bha nei benta ke jaj bru nyaw trep nyaw skum doongu le wa ile bor ke BJP datan yap ko ya ke artikel le nyaw not wa penduk ye man kerpang ke Jammu and Kashmir kat wa kamte kam wa ya site hayato wa ke jela ye man kerpang ko khamtam ye ki district council de wa kerpat ya ki paiba wa kerchan ki ya Robert Jun kamu MP Utita Starwell Change MDC ke KHADC doongu wa ki paiba Kenstin ki ya ke election MP tang wa kam wo sngaw tho wa man ko kam tam yo ya ki skim walai cha ki chnong wa ki klom we ki skim ya ki brusamen kam ki skim MLA dong le wa kam usngaw tho wa ka parliament to ka thaw wo chna ya ka ain wo yada ya ka jaj bru dewe no muna ya ki CAA wa wanra da ka sarkar perdi ka wakta ya ki pajba wa khian pai kam te kam yo wa mi khmat wo ya sai ya ka jaj bru Heyato wa ikhang ya umuyong haw arhajar khatsu demi iki wa jor tang wa MP wa katni mem kalamu heyato ini ikhang ya umuyong ukermen chela hawa kalam hakani kesngi ongu wa bon ki paiba phalagi wa kre o yakani election MP tang wa kamu MG wa kam jo wa ka parti khnang yo ka parti yo MP doongu wa ka election arhajar ar phawle de MQW ki parti ki wakular wa surak ya ki chnong tang wa do katni tang chitop ipsiang le emphuyo wa hakini ki chnong tang wa hi de kre o klem he do ikular don hi chuchu doongu wa kam wa da jet ki pajba yo hakisnem wa da dem kam te kerpadu le yaki wa kurchan biang ki yo kurtong ka parti kamu MP umet ba lang doongu wa ka Riat constituency de chania ga UDP lang ba ukar menshela we ne liang ka parti le yuluti ga wa ki pajba uptenki ukar chan yo kurtong yong ka hakani election MP doongu le wa wanun ne ga sngi to kam u wa na UDP tang wa na TRDA we wo pentikna wa ki pajba u AMP ki da u wa na UDP wa ka HSPDP Chuchu doongu wa ka election MLA arhajar ar phawle na kilipon rutli ki constituency hapo ka Shillong parliamentary constituency diyo ka UDP hadu kam walelak vote we ka HSPDP wan yo kon rupon 2000 vote kam tenga skemu wo job hakani ka election MP heju ipor doongu wa da jet yo Robert John kam ukertong to wa manu wa start he wa manu kam umuktir wa yasait anyu wa yasait la ye hong wa dustur ka jaj bru ha parliament Hakani kesini da yo ala iklam na ukor simply uje pertu u helping power u pidakar uje mino mauto wa kiwi ki wada kerpat ya ki pajba wa kurchan ya Robert John hakani ke election MP. Wa bunyo lesin perdi yang pi. Wa snap hair le snap labi wa ila ma permen kre chtomo kani de bentayo ke MP election. Hanga semeno snyawo gani ke MP election wa kani mango Kamtam hapo yung president niya kamnaw candidate. Lima ila orang kamte. Kijikut yung mga ipila. Wasnya kamu mano candidate nila yung MP election sa daw to. TBO kiya gichon. Kwa abi man ba ujobi yung election MP. Man da kwa yung chemo candidate yung ni MP yung i na ujobi yo. To ngai ba oda puti nga marketman. Kwa yung chemo. Hanrente ungkong yipi kete kulti le di kwa bi lai direct le kulti wa de go yipi
Rengai skem bagi cincin ya bagi maya yang kuat bagi pertip makan toy lai wei toy lang wei yang persiap kian con. Niti dah siapa tak bahawa begini manggo kam ke election bangang contest. But niti dah le genya kmat yang pi bo kuji ke parti. Siapa bah ye lang bangang ye lang ke parti yang ni ye lang ni kan dia yo poi je kau kuji con. Tubi ko ngasal si bahawa yo wayo le sekat tu kan ni mongai pi ro il cha pendeki ha kita jimpular yang kibi rekat tu kan ni de en cha mo yo ha kitu ki isu ki yang i bon sen ke kia ka chon dikit ya ba ai da pra i ki em po yang ki constituency but yang ki district hanre yo ha ni por ne banta yang ki MP election yo wan ki lo da ki thau ki per persnyau di batulagi dan di tahu di batulagi yang surok ongi lerpi kam di nokit kam yang gini gi katukan di chnong not you right thap ya kubot yang pi chei to i pi ni surok ye i ki ba em hopo yang government em ki ukular khamtam ki election arajar arbule dasnya wa em ki chnong la ki ba yo ki ukular ka wa arli kilometer gi surok kate kejo kecnong da em ki yo hadun runya kilometer keji kula na gitu ki bahe ki basian hadun ne si kamong citok ke basian lam piyo lamba kate keji kula ra ki becis nem datam aku lene citin kilometer ko sorok lam piyo yo du kula ki cipon ki jing e ne betayo i ki khon yang 6 clear constituency ngau oi pi le to wacha kala hadu kate mem kamu jet yo ma kermen bha kita ki perlo nakibi doan ki constituency la yi ku le na betayo i 6 clear constituency lene di betayo gani ga district ko maya ka i yi em kam do ma kermen hawa kita di yi ku le no ngawai pi ku e bha bo bo i ye skin bi i chakubi doan ga district lene chakubi doan ko constituency ba ile i hap i ki ke ni betayo pi wa ke yi ga bi jet bi nga to ni betayo pi wa ngau chikri kala ngamnai ko kita ki perlu ki wan ki biduan ki thao wo ong ki piu e ki te boro haden wan hi mandade ko ni election kham tam na direm ki nga oi pi arsen na di pan bi ong ki imam job idane kamu e bi wi imam job e kate to jubab yo bi ile de non confirm wo to di walai bi chiki job ni nga oi pi e don next ni mari to de tv wo ki job de em ngo nga oi pi mem de wi la wo campaign hande boro idang em ki jingar ke ten ba ki jikmen wo ki pai ba nong chuk nong yong gani kathai ki yong i wo e gi jing job long ba ko vote ki yong ki ne te daw yo wan lu ki party ki wo pher hare ko sel si ong kular ki ya ki kam ki wo mi ki le le ne pa ma ki lok ki jor ki wo maya ong to ya rap yo pinde ki ki kam bon bha ki lok ki wo ya rap kam tam ma ko mai pi ka so li ki so hadon ne ki si ki wo de chna wo pu yo i tan ko wo order la ni ba ile ye ki pinde to bon hai kontraktor ko yo konstruksi yang ni ki wa to ye le ye gri kam ban haden em gi ji nia wo ma kernen dau pelaj yang ni dau lai ti yo penyo yang kita ki work order ba di ke bil yang ki kita to ji nia yang ki perlu untuk wo ong thap thwa ko wo yang pi yang le nga khanai pi ni betai a election arajar boleh ide de le swai ki kam da go ichnai ta ki sro bon ki tom to wo pe election ki perlu perjon yo le si em ki pungai je kita ni ba dobon ki ba chino ki ba pusnyau ko ki em kam ki na da punyu ki ba gelis la da ngapai khat so deli kat te dangsa dang penting ne te da man do ji kirmeni man yo ye ki khat so deli la I da extend bang I wo chna advance bang I ha ki chino ki ba per kham tam ki ki chino ki you do was ka I em kam ye ki development tengah oi pi to do ma ha bo yu le ye ki ha da nga ong da ki ji chenia ba yang pi da ki ji kirmeni pi ha yakini boro ji am kam ni ngai idau job iki tene te dau bo ji par pi sa ba han cha pun bai ya kita ji kular yang ki ar ki perlu ki wan ki bi wan ki tha sakawi ko ab self pi ko self dia ba self o wan ki bi wan ki party chi ki thanyo I de ko no gi ngai pi ong gi ki no is going to hear stuff ki big spot now oi pi kita ji no ko tho yang ki pa ba self ba ham up lada ultiu nomik mat yang pi kena upi kata to kesni halu snam arjar arpule de even pi nga ga job to job sana jar ruspa an hotel bot kani man lo chi ku
negasi ngada di kemobi masan job di por bro ibu jintermeni on janda parti UDP uchang opposition hetu bro bin yo dia ambil dem di TPO EM Shalom katukan ni kibah Yohan Semrangi member dia bro hal kuatar em katukan ni siang ni orang tom per lebih dia ya dia kat bagi wala em dia support geri em gi search di hotel dan isi perlok ya sagi ni berita bahwa parti dua lagi yo em lah ruling parti mandi yo em ruling wa yo seminister kiji dua lagi yang pi naleng ke parti ka bertiap pencong wi wah naleng yang kikon yang ke six clear konstitusi yi lagi ba kamu chonong rin dem ui yo ma kemen pemandang komunista waro gitu di kedau solely election with the ceden ketutuk kedau dengan negasi jinjang kepada pi komunista tapi en kiji dua yang pi ba kiji cenia ba ke parti e kiji cenia hamu ro o ma kemen juga oleh kini handai bro kini ke parti kada tahu ba pada fight ko betul, emang rin em iyo makan. Niti dah hari ni MP election katela, bo kecil parti. Yo cucu ini kecil ni, kecil maya nak parti. Siapa bahaya em lang curug banga hari ni election MP. Kecil MP curug banga. Ebi keburam, bo jobi. Apa yang parti bakal jula job ni kandidat yang ini. Baru kandidat yang ini kan dah kenal bro gimana ni ngam kelam dia sebelum kita IP. Uni umano kesur yang ngayang pi kama dijubi da perchangi past resolution hiji to bagi schedule ne betang kasi garu language hiji to bagi ILP bagi tawan manapo ita delhi po parliament memang klam ne betang gini ichnia ai wo ni kandidat yang i manujogo umano kesur yang ngayang pi bersiawi hiji yang i kibrupai wilom QM di rakyat bahag tigipai hapo yang hapo delhi ita Ketika kejing anu BMI, ichenia yang to umang besar BMI. Nete dah, nabi kenal ketua gini tuan, kerpa depi, siapa bah ham ab yang kita berok. Lima ki National Party Bolsen, halu kelam di MKB, permission lagi kita kira kesian BMI, bagi isu le MG kita ngedong sedang, wala manggut isu kuat mata mele. Hari ini kandidat BMI menjawab, ini yang parti elari kelamu, umang besar ni bertayang ilang berok, ni bertayang hakimiyat yang bertayang BMI. Wa hadir wadidap ila kabut chami gani ke konferensi man go kwatam hagpori le jimnu motho o arjar ka kende ukmen gele enga wat kmi ti benga sagani ganti le angai skama hagani kat kende terik wa hadinu manadap ula khai ubut ngakmen ngangai skama to ke UDP ulit benga hagani ke konferensi ta chikin tina jingito hagata kathanyo nga hathrileng konferensi nga gana IP UMLA nga to naga NPP nga MDC mana UDP hagiti arjar kat kende memitoi anur kachan MDA gile tangkat yo MLA o lama Winsan Palau andre mem tlat ko bod edi por mentolot kubodi tahagani ketile ngang skama kinong chong chong yong lerling chandam higi miya ga robot higi ga pat nga khut kerpat iki hitale ong pi umduna kubodi dalele umduna kubodi mulumula janda phile yo pi chuwa chnen khamtam ko social media Lomi ini parti pra rap iklam mai ga chua chenai tangawang mi phi ham sao tho bukla nei ba ile ong phi gamte wato guni parti pra poi gar chene chenule hele ong gamtum po wala dum poi gai thong le yule gi man po gai ta dal hi ha position chongi Mchong ego sarkar opposition kat tengah ong pi ginong song snong sao ba ham sao tho bukla perkhat miet na khnango lai usilat hadin dep lekai bot memang ubeni pra anrenga ong pi perkhat miet na
Yo bos iklat ni. Akademi ne dia yo hari ni kisan senem cepat senem redap wajib kongres umapala MMI jung toy i sini jaga konten sigyong i nei daw to emuha position umire ra scheme ngawi perchang pan scheme no auto yarap scheme malumula kat ibor yevi onga kat emuha position ham sau pher ne tekat kat tengah ni genti ngayo o penjob i o juga kongres sai sin le chorodu chongwa kat em jumut rei i gurchani kongres nga ong video ko dong ton gurchani UDP khnang o yu wanra scheme me ba kau em ba go churu sarkar legam nu le tengam klam bo no le ba le da em go klam chadin nga dang bon ba go klam kat gani to first time go iklam election MP yang uni na do kat kandai trik बनाओ ले de declare ga sarkar go pemani election MP ne to first time mai klamo yo le se waro klam chakman tengah gani to go first time terpat EP ye gilok jor kecrong thao kham tam gani kecrong MI ni gur job ar UDP ham ban sap ai ubut haga kat kandai trik siapa ye chon nei dur chap yang bom khnang mana dia kabut job ko bom ubas melo de bam kuai hakmat yong blai bon ki por go man MP yang IAP na regional party de manuna MP kamu independen ndrem jos nyayo ger lutiu ndrem jos nyayo poe kana paradong biang ma ubas wel seyong jos nyayo bi man ngamte engi was nyaw wo ubas wel menepo kana para duguliwan biang seyong kada manu MP naga party regional manu MP naga independent naga porwo manu UPMP naga Indian National Congress and they have a rog ini ki porwo man MP uba Professor Jijis wel bam kuai khmat yong blai nju em ka sen ga wila ga was nyawi wo bas wel cha pen onyo nakana para Henry man penbano un MP waka ri India waka partai wara ka wi tipmit ga ya ga jaj bru go yong i ki parano India sepori kha sita ni dinau em ni khindau go chep hago ksoi naga jong kata ga riti ga dustur ka niam go kom henry ga jinglai yang go por lapai ke jingkelai yang go sai sima ga gisni go kami lembaga teknologi kami yo dia apa Delhi yo dia apa China ni apa UP apa Bihar kam terter chemiwa kai ga संसार yang BJP apa gini chau di Islam ko ngayo apa gini por bo ko jingma no kroi kam grepai ni ba gani jinglang ko karpang ni ni ba kani no into tax indusu lene kiwi ni ang ko pelajai kamu ngai ka suk sedil de ai wo yo sunchar de ai andoi ke jinglai yo dipor lemagi ang go pher yo bo ko jingma ko churkai ye ka di lum jai tia ka si jai tia yo dangan diri la to ni ri go pas ni si go sarkar India de permi ko notification notify the rules of the program ye kasi hakawa ucha ye kita gibru ko bari ki Hindu ki opsi support negeri India ni 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 kelam ni wa state Meghalaya ni to kecil area to upelat ikan hendai ngalu wi ni member of council ye kelam hai ni bentar untuk ngusuk ye dai ongiwa dai exemption nemta ke state Meghalaya ni lemah kasih hemraya di practically untuk ngusuk sodong nekeri untuk Bangladesh ada cap si Assam ngayo kani kejuan yang di bawah lebar kejuan yang di dalam tribal tu kani untuk musuh kontrol ngatung we apa ye gini ki ye di department go to apa ye gini dalam tribal
Siami ko how kontrol iti. Di ba iya kebo sarkar kebo di ain sarkar India MD wala da iam kendam na kawa MKM gi pring license MKM gi service license hendak penbiang di Islam untuk ke kamu dinai iti. Di ba MKM go jong balik suksudel. Ni dinawang iti alada arpa we pawak iti diburu na baro siya na mag-asam. Upsiya na pagamakhalya nga yujia yang negeri kita dostor yujia yang nian berkom ni yujia yang hendak usia ni tidak hong hari orang kami yang guru opa sekali wong lu yang sang kami yang jingé kan negeri go maya yang piangan hari ini sini yang ni kebijakan di penam kamu jadi di bawah yang kan siapa tahu fokus kita yang ini delay di papa ye priang di BJP ni daw tho maglat kuti yo so bojo di party na po di state ni nga thara ban kam de club ni wala chi kini jimot ni BJP ho wadam go candidate ha kani election MP terchal ni go win kana sa party ha po kana state yang ni daw nga only piwa kani man ga dak chin ko bo jima go chokei ikani kari kasi jain tiag ni keporatan berbor bungu penbet itu ini. Wah, parti UDP SPDP kompoi ini. Ngawang itu kan itu ke parti Runum. Ia ini dari original mindset ke pemperkat yang Runum ke kampung ini yang diburu ikat ni. Ngawang itu parlimen lepai dari salah parti untuk usuk karena ya kaya di MP yang tak jadi thor. Kelam ni, untuk musuh ini, wo ternak ni, wo percaya ni, ni hanya tidak melangi kerja ke parti. Henry, datai, ikna regional parti, kamu UDP, ngawai piwa, ketika ni gua ye, wo ye dai, yo important cedian, kaya ni semua parti kelam ni wi, apa parlimen le ini, kini mungkin cukup tidak berubah ni. Bawa kepada tu kerja diwa. Kami hagwa kamu mali di Runum ujian ele ke parti Runum ke UDP ke man ke parti ke Islam. Oem lagi dong elam tu jemut. Ngado lepas perkara parti ke man kat ni. Ke parti UDP man ke parti. Oem ke tegatin wak. Kejingnya kerang, kejingnya sotok cuma lang. Ada presiden, sekretari, ada binomi mati MLA bak MDC Kabupaten. Persya namar bakakta ya kejing syong singan jungi kum kejaj penriu kebarit pat. Balada kum gini kian. Kitroikam haga state kejungi ngisu thu kadon kejing ma. Nata kadang ngidon kam ya unong mi khmat. Ubanya saj hangtai ha parlimen nak benta kajai beri kejuli. Kaskorkar India hamtam hapo kejingelam jo kaskorkar BJP. Pilih babon kian. Kibala sedang banuan na kapor siya kapor. Kibakta direct ya kejinglong kerpang jong kajai beri kejuli. Ngidan kami kinong yalam hangtai hadali kibak khlain kasur. Mendai kibak khlain tang hagajing bun pat, hendreng idon kam yau briu ubarang ni kasur. Ladang apai, ya kani katem ke baladak, hagajing edai pa kani kasi. Ngam CBI, bau MP jungi unkren AA. Kam semnadan kata kasur ke bajam. Ban pensau hangtai apa dali. Ban abang apai ru syai MP nang tai napo tura. Badai na kasang NPP. Haka jaga ban keren, ban persya ya kani kaan. Henry layeng ban kersyan ya kani kaan. Dan bok bahan ni hari jungi ngihap ngidon ya kasik schedule ke badang keren malas ki mentai. Baka ni kaan kam syam la trikam hapo ki jaga ki bahap hapo kasik schedule. Henry ka jing dawa ka jungi menta kalong. Baka ni kaan kam dai ban trikam hapo uput usam jong ka jela borokowe.
kata kadai kawin na kimat kabang ibu mentah khmat balada uni kandidat jungi ujok ya ke MP kamat kabun keren hangte halor kini kabenta kalong badai ba om dai ban petrikam habro koi kecela ladang ipai saya kaban penklan ya ka ketin ka celit kaladan ka jengki ka jengki ngilalek sedo sedali ban syom kelan mengor hang teh po dali ya ka jing dawa ya ka ketin kaksi ha ka kernit ka bapara bon snem ngila anglut ya kadi henrei ka niru kam semla ban urlong ban akan maru bagas dam arajar khatsau ngalajuan segi babon ki jingalang hakan di garwi jain tiaru hadin balawan katu ke jingkang kedap ya ke jingti duyom ta ke NGT gila pelom ke jingi ki pai ba hakeleng jo kari khasi jain tiar keladan ru ke jingi beriu namar balai namar ba ya ka ang ka bangiong ka MMDR ka Mines and Mineral Act jong kari India om semla ban penkela ban sya yangi ban pendengkam ya ka hukum ti duyong ban alai hakini ki khatsan snam nadu ka snam arja khatsau terter bagi mat ingin dijing e ngam si bau MP jungin keren halo gini kebentar hapor election ya keren ya gajing kang ti duyong nei dapoi ha parliament ngap jarjar menewe orang ba ola penken mau ya Profesor Gigi Swell ubami marwe kumu independen MP ha katu kapor bala kersyan lagi seng dulung balai nga keren ya gani na margadon gajingong bafidle ayu banjit MP na kaseng dulung unla banle ayu marwe hang teh dali ciet na kiseng gibayabun pa mentale gidon gibong jiet na ka NPP na marbagadon lay ba ka BJP kaseng ka bahe pa jiet na kongres ka badon kambon pa pile ayu banjit marwe henry hakasnam khat khandai spa khandai kumriu haga tu kapor ka sarkar India tu kapor kalawan ra ya ka amendment ya ka MMDRI u Profesor Gigi Swell marwe ulayeng hang te parlimen ban persya ya ka jing penkela ya ka ak nadu tu por kaladon ka jing persya ban khang ti duyong hang ni ka state ka jongi te kumno pidom ba omlong ban pha dau MP ba marwe lani ba nakiseng dulu ngila pha iki MP nakita kiseng rithor kay ka bagilale ya ka jait penriu ko jongi nikan mau iki MP ki berim ki bangi penmi nakiseng dulu kilong ki MP ki ba pau Profesor Gigi Swell ulalong ru como deputy speaker di MP juga ya bagi keren na parlimen tidak penkiwin ya ke parlimen taban ong ba bansay MP nagasang rulong kamlong kalong ke babakla arsin pila ay gajing siya niya ya iba kerma ni nagaparti ru baro arsin nila ay gajing siya niya ya i dakabaylayo banlong kum minister nasoban ay kuble nagaliang ka party yapi kinong clear yapi kinong kersan bapila ay ka jingjok ka badon burom yaw niu samla nakwaru ban ay kuble ya kani kapor bahaga election arajar kal kendai yo ka MP ka clear kala pentam dan burom yaw Dr. Jamino mau ngam artatin bahaga ni ka kenti ka bamentaro kumba pila ay ka jing syania yaw makarman pila ay ka jing syania ya ka party UDP haga ni kenti mentaro pin pentam dan buron namar bapidon ka jing syania
hau New Samla. Sibun kimat hibau kandidat unsawan ya kaban keren ban pensutu abi. Rena kaliang kejungi ke bangi kwa ban kentu ya pi kalau. Bapim dai ban Hastings ya kan ke election MP. Kumba pila yami paj ba ha ke election MLA ke belada. Kumba pila ai ke siania ha ke election MLA ke belada. Namar ngi i bapidon ya ke siania ya ubak kerman. Lada pimdan ke siania ngam tharai ba ke election ke belada pindang ai ke jingcop. Pri ki kam ki butre. Pri ke development ke bawanra. Pri ke jinglong ke jong i. Takadaw pila ai ke siania. Dengan kait bahagian ni election MP pemerintah. Let nang ni trail ke jong kisnong ki thau ki jong pi. Haki unit ki jong pi, ki circle ki jong pi. Ban Punjab don burom yau kandidat jong i. Batang si kentin ngakwa ban keren sepang ba Robert. Let's see ki babun na pi tip yu tangkum nong yalam sang balang. Ba Robert dai tang nong yalam sang balang. Ni tu ipi ba kapor ka baranglong ko museum. Ulalong ru legal advisor jong ke district council hang te po khasias. Bada ke jingi trei ke jonga kom siam baru ni Samla. Alap budon ya ka sap udon ya ka bor siampang. Namar bah ke jinglong siam ke jonga bat rengkat hapo ke jingelam jong ke UDP ya ka isi ya ka to por lais nam tam. Ilala ya ka bansna ya ki an ki babur. Batang hapo lais nam nilayo asen hadu santali ki an nau governor. Kini baro kede daga jinge trilang bat New Samla. Tena takadaw banlong unong mi khamat. Kamdei tang ka jing start, amdei tang ka degree, amdei tang ka PhD. Idon kamru ya ka experience. Ya ka kam driver lada pikot nya kali, kam don kam tang ka to ka license nya kali. Udai ban nangru ban nya e kali. Udai ban tebet ru ban nya e kali. Tiu baru bat ngani tu pi mdei budan tang e degree certificate tadi. Nreu don ru ya ka experience nani ya ta ka jing tebet. Ban long ru unong mi khman, unong esai, unong thawan. Na ka banta joka jaj ban reu ko jogi. Dengan jong ke UDP ke HSPDP kinong elam na ki district paper ilaya thir ilaya tai ba kamdei ke besuk bat khadu kami ke kerteng jong New Samla Robert Jun Kharjarin hoi kum bakalong menta nakaliang jongi ki ar party ngi atroi sitom ki MLA ki MDC keleng menta ngilong ki jingelang ki paper ban nganget scam bau padba hakane ke kenti ke pamentaru unum klumar jengmut ngi ka social media hakabai dai bat kajing yalap election ngi ka thmak tin hakabai dai bat kani ke election teng so kwa pecho ke ai kita ki comments ki bela ai ka social media ndai ngakwa banong ngi pi padba hakane ke por ngi don kam palat bantip ya kajing shisha abang yang hang ni ngi keren nak menta kini ke artli ki party ngi keren dak bangi ai ya kajing ken ki bapiang Umdai bangi syutok, umdai bangi syukor ya padba, ni keren ya kajing shisha. Bat hadu menta mene, kumbalong nadu kipor ba menshua. Ni perta, ya kene kajing teli jongi kum kacat benriu. Ni ju ya keren bahabat di presiden rangba jongi, bangi dan kam ya ke tim. Kat kene ke kam ba kamsan, bani trai ya kene ke kam sensyar padba. Nyimla bani trai marwai. Hendrai sultanat haka UDP menta ngidon sibun kinong elam ki belong ki MLA ki MDC ki ex MLA ki ex MDC ki belalong minister bat komtar terter bat nakane ka constituency ki jong pi nilayo ban say New Samla makermen shelah ngidon sanmut ki MLA menta ki bedang Samla ki bedang biang bahakarta hakane ka UDP ke jongi makermen shelah ilong presiden jong ka youth wing hakane ke jela ke jongi jong ka UDP ngidon iman nujor ki sungo nang tay na mukayao
Idani Balajit Sinram Kunjong Dr. Dan Kupar Roy Nang Tena Shela Kum ke parti ngila Tracy Tomha Khat sao tuli ke meeting ya syong Banyak keren banyak tai Hakabai day ba kaneka reservation policy Ngila khot Yaki start an Ngila khot iki expert Bagini ai jingmut nakaliang ngejongki Bat day tang mengi ke parti UDP Kebala ai jingmut ya ke sorkar Ya kata ke komiti ke bekerpang beratung nak lihat ke sorkar hakabai day bakar reservation policy. Umdai ke bang isu ya keren kumni kumtai. Hayo hahad. Nida trai sitom. Kat sao tuli ke meeting ya syong. Banyak perkat kumnuman penwandur ya kata ke reservation policy. Hakane ke jelah ke jongi. Day nak kena ke daw ngong ipi. Bagi don kamha ya ke kenhon ke tim. Bangidan kam ya kejingit trailang. Ngasong tenat sibun. Ladang ya keren hakabai dia ke UDP. Ngan ya tu UDP. Buon kini iseng bahalang ru. Apor beki rung siya kani kasan pertai. Kiwan rung siya. Siya kani kaseng UDP ke jongi. Ar hajar nriyo. Ngilarung. Nga ngalong kemucarman jok kasenjuk kiseng sam nasional untuk kapor. Ba Arden. Belami nak keseng FKTGP ngilayarung hakade keseng UDP ke jongi. Ba Robert Jun Kharjarin idai nak HYC. Ba Paul Lingdo idai nak KSU. Ngidan ba Augustar Jerwa. Ba Augustar Jerwa General Secretary yang KSU mentai don lambat ni. Ba Jo Marwen nak FKTGP idon lambat ni. Dengan superkat ala dia ngong kumno bakini kiseng balang. Kibala graduate na kaseng malang gijit ya kaseng UDP. Kamud kadan ka A haka parti ki jongi. Semua lawan, tidak kena orang rusuh. PDM lawan lalu. NAM lawan lalu. PDF lawan lalu. Mentas kawai lawan ke banilan nanti. Kami ke besuk bantau parti kemah. Kami ke besuk banseng parti kemah. Don kam ya kenurin. Hado mentam padi gawai ke parti kebaruan rak ya kimat ya ki isu ki ba anda atin ba kira jok ayu kimna. Ni anak keluar ngalang ready. Ni nak aptang ke approval nak ke election. Akai mutasi dan selesai ayo. Ngin sesam ya di ya ke apil lekat bak kimat terekam nak kalian jauh ke diri. Nganam keren pindah bu. Yang kita kemat isu keberadaan nak minta tekam ke bawah kandidat ini endah rojok punah mensikam ke parlimen ngalung keren dah keren mengamal tak sebut keren seorang saya tempat lagi tu itu kam keren tu keren presiden keren mana ni teh punah keren hinas dah tu dan parti berkeren juga ni teh ya nak kasihkan kandidat nama keren. Bagi ngajit ya dah kawai kasut bro ahli pak. Bagi tip baulong batip bah ya kian kanun. Undai kata udah lu pida advocate lawyer muftiat ubatip sabang kian kemudian nak bertak kata begini. Lakalau kendong siap kasensyar kadar kam senong kam tau kam dolai kam hima bakum tak tetet ngasuh ya apa yang akan balik bakani election ke pemerintah kam dah isu election banyak kular oh bila jin yang ni ke parti ngirwala skim mana ya pokok dia ke bakat tak kani election ke bagi dia berkat kaya ke menunggu cuma jemi pensawah keren Unyata hante parlimen yaki hok yaki riti yaki duskur jomi kecai kunjung kasih boya lakalong uboy lakalong uat lakalong kendriam lakalong punah lakalong nakabanta upay kasih boya ngai iba mata kita ketukan ni guna relationship Hakali election, kiong manginnya pension sih, orang
Ka song sit dari ka masawa. Ka song sit dari ka kam ka masawa. Ka dari ka por ni pi baro iwe bangi ne ban perkat ha. Ba ka banutong nga bang ko ban tentu pi ne ka por. Hawa pi i ba mangi baro atli ko ka pa. Girawan sa kajingan ko. Ayu ki ba kisyen ni ban kiyan ka. Ngila snap ngila sya score ya kajingot kajinam no bi. Kila rumah tinong score ni ba ngila perpau ka kam. Ka HSPU kam sino sen untuk kandidat, ka UDP kam sino sen untuk kandidat. Ngila save tamu wel kandidat, bau dia kandidat, udah kandidat juga abdi. But ya ka bala menjur baka simbol kandai hakadur juga bau. Ngai kublai ya kinoyalam juga HSPU